Isro talni ketal photo saroka tainyor o jaga nugui mano position Vikram lander ni deviation khlaijangnai mane speed kom khlaijangnai koktomani bisingti saimangka talni jotoni sai tolani jaga hayake jotoni sai tolani orbito Chandrayaan 3 no landing khlaijangnai hayake bingkhlaijangnai amte bisi krika te 5 days sitong siwo 23 August no land ngsinai hayake bingklai sinai tainyor photo nugmano 17 August ni Chandrayaan 3 hormani omono isro publish khlairi rika tayo photo no nugui India ni borok ngai belai ke proud ma tongo tuma hamanle mokasa Bharat haktoni live mangna thangai tongo sungsa ni kaibre hakthor na thang tongo je talo ongkhor manai am jusino kaisa success kai land khlaimang ha kai Hayung kaisa live ma kotor mangnai tani himble omo talni south polo se ongkhorna nayo Vikram lander hayake Chandrayaan 3 mission jingkok tumani bisingti saimano talni south polo tui tongo hunai borop haike jomukjak hinke amo ajago tora tongkre Bharat haktor haike isro saimanga kai belai ke Bharat haktor haike India ni bagi kotor ma kok nai afro India puila haktor thangnai je talo tui rutuk manai hinke chungbo belai ke proud tan himle chungbo o hani busa o Bharat hani busa chung wish khayo je kaham kaino lenung